Image TV yemgirib singbo tum kumar narem natram loksari loina ngasigi marobe pau pijari Seru Sunuda Matiksana Central Security Force Yamna State Force Singna Yamna Section na marol hum thong ngak chendra lady Lajinduna Arapam Pam Singa Lariba Puna Magna Karisumi Payo Tobigan Haina MLA K Ranjitna Apil Torkli Oral Care for Better Health Haiba Hiramda Kungumdo Suba Manipur State Dental Conference Amasung Kutraum Suba Annual General Body Meeting Paktokre Birth Centenary of Kabi Laitantem Ram Singh Haiba Hiramda Seminar Paktokre Loinana Manga Suba National Master Athletics Ngasi Loisin Kre Hauzik Mapung Pau Lawidasi Hauzik Tokliba Irang Si Mapamatam Sana Si Mr. NBN solve the Hoba Namdaba Isugi Matanga Tasiki Kungani Pandagi Pamba Hogadriba Assembly Me Pamda Sapsana Putlagani Haina CLP Deputy Leaders Oiba MLA Keron Sitna High Creek Wapamasi Kangupurup Suna Kundariba Bengali Nepali Yauna Seruda La Namaram Oerga Mayum Makai Tadoktuna Lanjina Rubadagi Hanjiner Laba Horaba Baza Miam Gi Low Singubagi Tabakta Lam Hector Sami Mukta Sing P Namaki Namukta Sandel District Sakpi Karong Subdivision Gi Manung Sana Leba Molbem Village Gi Sakpi River Matakta MLA Kachadam Ama Nauna Sengbat Sagaliba Gi Pibam Sing Hakteng No Satuna Insin Bada Pongdo Kibani MLA Keranjina High Sero Mai Sakramatung Nasu CM Secretariat Office Staff Satuna State Security Force Kara Hena Tambinaba Haiduna Anirak Homdak Satli CM na Nomta Awa Tarba Kendri MLA Moina phone Torbasu Paibidaba Paibasu Pumukler Natraga Nom Ngalaga Asum Tausi Pende Langi Matam Dadi Pon Lakpada Paigadabani MLA Keranjina Makatan High Sip Mr. Ama Oina Iranga Sina Effect Torba Yamna Soglava Operation Gi Solaba Operation MLA Singh Kauraga Irang Sing Matangda Karikaram Taurga Peace Purkan Haiban Singba Nong Tahide Yamna Noite Parasu Patrabasu Miang Mute Ama Oina Praza Singna Tagat Libani Si Mr. NBN Gi Hakta Loire Hadakti MLA Haibasi Asimu Ikaiba Karinungino Haibu Sapsana Yore Hayaduna Irang Si Hawalakpada Mapam Matam Sana solved the Hutabakaya Sina Praza Miang Punsi Amadi Lantum Nakpa Nahotiba Si Singdana Pre Taba Towning Batahonba Aduga Tampaktana Section Libani Haiduna Tauriba Mayam Asi Praza Mayam Nasu Hena Kangi Basini Masida Praza Miam na Lauk Liba Kolau Kaya Si Tab the MLA Haibudo Handaki Matang Sidadi the Singna Ikaijare MLA Keranjina Makata Runa Hai Sero Amadis Sunugi Praza Miamna Tonga Lobiganu Hauzik Sero Sugunuda Matiksana Central Security Force Yamna State Force Singna Full Protection Piduna Yamna Section Namarol Home Tokna Ngak Senduna Lady Sero Dagi Lajina Kraba Praza Sing Kibadagi Nasi Pauba Arapam from Single Ladiba Ima Icha Isil Inau Kwai Punamak Karisu Me Paivat Tobiganu Hainasu Mahana Apil Tauke Miki Mayum Makai Mai Sakana Tango on Rabadubu Huzik si Yum Sabirane talk at the Lautoi Adagi DC Kutanga Nangi account of Kapsala and Pire Havagi Die for the seat of Nami Marika Kangale Loin of Tokra Mari the Huzik Salupam Zambia Sumba Migi sentiment over Mayum Makai Tango on the Awava Mayon does not leading into some mind to be said, sit over on place. Then Gamoy Habiro, Piro Harris Piro Habiro. Now, to everybody, lawyer. Kodak the Toro winning. I do a tabang the Tutlaw did in the Makataning them.
Imphal East District ke Naharuk Mai Lekai Thongkhong manakta leba plastic recycle factory ama maina tum sakre thodok ase ngase pung ni parna mi kuntra helak dagi factory asigi plastic processing tawpham mafam dagi mai sak pa horkhibani hairi mai asina factory asigi processing machine ani saphai ra plastic amadi saphai na thamba yamra plastic problem sing tumna sakre factory asigi simi singi leifam office maina sakre yaukre Manipur Fire Service ta khudak ta pau piduna ahan bagi oina fire tender ani laktuna mai kan bagi thabuk sathaki plastic ki problem sing oibana mai kan bada awaba oibadagi makhata na fire tender amasu kauduna mai kan ke mai sakhiba asida factory asigi potsai kaya yamna mang takrabagi haibagi matang da sabsaba report phangdri factory asi lekai asimakta dagi yumnam ibom sakauba amageni hairi Oral care for better health haiba hiramda Indian Dental Association Manipur State Branch Sinduna Kungahumdoi Suba Manipur State Dental Conference Amasung Kuntra Humdoirak Suba Annual General Body Meeting Ama Ngasi North Ever Sida Leba Impal Hotel Gi Sangai Holda Pangtokhrei Thormaduda Oinam Assembly Constituency Gi MLA Irengbam Nalini Health and Family Welfare Gi Joint Secretary Dr. Yumnam Surur Singh Indian Dental Association Manipur State Branch के Advisor Dr. T. Navasandra Singh, IDA की President Dr. R.K. Ratan Kumar Singh, IDA की Organizing Chairman Dr. Khaidem Dev Singh, Organizing Secretary Dr. Koijam Shashikumar Singh Su Sarugya के थोरम अदुगा मरी लेना ओइनाम AC के MLA इरेंगबम नलिनीना फोंडो की बदा मतम अमदा यागी डॉक्टर असे अहल लमन सिंगना मरु ओइना लौनरम दे अदुबु तिजंग काजिंग दबा हक्सांग अमा ओइनबा ओहेनबा मतमदा या असि ख्वाइदगी मरु ओइ लुइनना स्टेट असिदा लैरिबा हॉस्पिटल सिंगदा डेंटल के डॉक्टर वादिबा सिंग असे अथुबा मतमदा मेंशनबा गवर्नमेंट तक्सिलगनी हाइके डिजिटली सिंग खंगिरबा तने अदु मसिगुंबगी अखोइगी डेंटल डॉक्टर की तवाई फदबा सिगुंबा मयामसी खंजबगा लेना हांना सरकार दा अखोइगी वालौरिबा हॉस्पिटल सिंगदा मेंखटकदौरिबा दरकार ओरिबा डॉक्टर सिंसी मेंखटपदा सुंसोय सोयदना होनबिनबा यामना कना दक्षजगनी हाइवा फमसी थंजरकांदा आई मयाम पुनोपु अमुकने इकाइसने चरी अमरुमदा डॉक्टर शशि कुमार हाई ngasi pangthokliba program asi maruaina dental gi doctor sing amadi nauna pass tawkraba dental doctor singna karamna hena afaba dentist ama oigani amadi lamdam asida dentist sing hena sakhunaba khanabani haiki speaker kayama lai duga moina kana kara bapagi kutsa hibagi lamda amadi apagi gyan sing lamda lecture kaya ama PV amasung practical boibabi tabuk kaya ama tawidana pagi angang sing tamdiba adigi yan sing hangalna kaya ama piri bana mana hari ya mana jai Thasigi tarukta kuki militant singna Impal East District ki Andhra Assembly Constituency ki manung sanba tumukhongda lengoi pektron leiba misam myam da aphaba makhal ki bomb nongoi sinaduna landar Kraba matung makata na khungakpa khunja singa haukiba nithokaba numita moham kuki khunda khuthona bagi thodokta thiba khangna lerkiba khunja adu ngasi ayuk asib haksang oina phangkhre thiba khangna lerkiba mioi adu mafam adu da leiba security force amadi khungakpa khunja singa loina na thiba humbagi thabak sathabada khungakpa khunja adu lokchap amagi manungda asib haksang oina taramba thengna ki hairi Though Adu Mari Lena, PAODAM police station that in Manuki News in a report of Toduna Kankiba Lake Rabani. Panbayabadi, Todok Aduda, Kurnak Pani, Mapam Kandan Lapidagi, Security Force Amari Kunjasing the Tiba Humbagi Tabak Satabada, Kunja Amana take the guidance of Pangki Aduga Amana Tiba Kandan Lerkibani, Adu, Tiba Kandan Lerkiba Muedu, Masayuk, Asib Haksang, Oina. Pangba Namkiba Lena, Tawaya Haksang, Masayuk, Zenemski Mokta, Pukatuna Tamkre, Heidi. Narang Tilpung Ahum Kara Helakpa Matamda Zenemski Mamang Tangba Get Manakta Leba SBI ATM But Manakta Khandron Leba Gypsy Amada Sidron Leramba Naurem Oken Sahi Kungamanga Apokpi Naurem Ongbi Binasaki like Lapam Nongrel Awang Lekai Tawa Yaudraba Asib Haksang Asi Zenems Moktagi Aruiba Matomangam Pangtok Naba Ponopam Lamdam Nongrel Tamna Putakre
निसिंग बयाई लेखिद्रबा नॉर्म ओकेन असी मसा गमलक्तबदगी हॉस्पिटल दा लायंगनबा लाखिबनी लायंगबा लाखपो मतमदा महाक मियोय कना अमतगा लोइनरखिदबा असिना मरम ओइरगा महाक हॉस्पिटल मनुंग यौबा ngamdana लेखिदबनी हाइरी मणिपुरी लोन यावना तोगान तोगानबा रीजनल लैंग्वेज तरा हुमदोइदा अहानबो ओइना सेंट्रल आर्म पुलिस कांस्टेबल लौनबगी रिक्रूटमेंट एग्जाम थासगी कुंदा पांगथोकनबा सेम साखरै रिक्रूटमेंट एग्जाम असिगा मरी लेना एजेंसी न थादरुकपा पाउगी मतुंग इनदी था असिगी तरादगी मथंग थागी तरेट फाव पांगथोकदोरिबा एग्जाम असे हिंदी अमसुंग इंग्लिश की मथकता रीजनल लैंग्वेज तरा हुमदोइदा पांगथोकनबा यूनियन होम मिनिस्ट्री न सेम साब पुमलोय लोइरे सेंट्रल आर्मी जनरल ड्यूटी ओइना सीआरपीएफ ता कांस्टेबल ओइना लौगदोरिबा एग्जाम असिदा मणिपुरी आसामीज बेंगली तेलुगु मलयालम मराठी ओडिया उर्दू पंचाली कोलकान सिंबा रीजनल लैंग्वेज तरा हुमदोइदा ममालोना परीक्षा थाबा यागनी खोंथांग असिगिदमक्ता मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स समदि स्टाफ सिलेक्शन कमिटी अनिना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अमा खुयेक पिनखरबा मतुंगदा थबक असि पाइखलकपनी एग्जाम असि पांगथोकनबा मरी लेनबा नोटिस न सिंबा थोकरे एग्जाम असिदा कैंडिडेट लाख 95 सरुक यागनी अदुगा भारत की तोगान तोगानबा सिट चाम कुनमंगा दा एग्जाम असि चथगनी सिटी चाम कुनमंगा दा एग्जाम असि चथगनी ममा लोन परीक्षा थाबा याबा असिना सेंट्रल फोर्स सीआरपीएफ न सिंबा दा कांस्टेबल ओइना संगबदा खुदुंसाब फंगनदुना भारत की ओइना थबक फंगदबा नहा कया लैरिबा असिदा थबक संगबगी खुदुंसाबदु मपुंग फाना फंगनबा ngamlagani हाइरि ngasi all manipur united clubs organization gi miyeng makhada lup asiga sanminariba ukobit amasung yubhako na maruiba thodang lauduna hayeng february gi tang taraga nithoi da pangthokadoriba amuko gi kunthraga mathoirak suwa foundation day ga mari leinana leimaram relief camp ta nomi gi oiba lemna layang bagi thorom ama pangthokre ngasi gi thorom aduda मथौ ताबा हिदाक लाथुकसिंग लेमना फंगनबगा लोइनाना अल्ट्रासाउंड लौबगी खुदोंसाबसु फंगनखि ngasi lemna layang bagi thoram aduda care and cure hospital lamphel doctor amasung staff singna achawu thorang lauki ngasi gi thoram aduda dr norendro thoksom secretary general amuko Laisram Krishna Chandra Secretary Publicity Amuko Yumkhaibam Inausa Luang Assistant Secretary Organization W Basanta President Ukobit TS Gopen Finance Secretary Ukobit Loyana Care and Cure Hospital Physician Dr. Megan Dr. K.S. Priyakumar Dr. W Dhanasandra Amasung M Arun Male Nurse L Amar Aduga Pharmacist TS Alex Amasung PS Joy Chandran Singba Susaruk Yaki ngasi lemna layang bagi thorom aduda mioi chama ku lomda ana layang bagi khudong saba phangan ke eco network na turels sengba amade yum dagi amot akai lakhut bagi thabak ngasi su turel da haithagadaba amot akai turel khongban da langthok kadaba yum dagi puthokpa phattaba polum kaya lanai gari waiduna khongot khrei hairok development club मैम ICDC है क्लब एरिया क्लब इको नेटवर्क हैरो का पुनः खुसमनरगा युमथोंग खुदिंगदगी फटब गार्बेज कलेक्शन तौई थबक अदु चथखिबनी हैरो की तोगान तोगानबा लेकाइदा लरिबा तोगान तोगानबा क्लब सिंगी मनुंगदा ख्वाइदगी यान हाना गार्बेज कलेक्शन तौगी थबक तौरिबा हैरो डेवलपमेंट क्लब ना अचौब थौरांग लौरकांदा असिगुंबा गार्बेज कलेक्शन तौदुना हानदगी हौना चयोल खुदिंगी लेपना युमदगी अमोट अकाई फटौदी लखटपा अमदी पुन्ना तुरेल सेंगमिनबगी थबक तौमिनदुना लाकले हाइना इको नेटवर्क हैरो की प्रेसिडेंट सिंथांगंबा लाइसरमना फोंद्रोकले मांगना मखाताना फोंलोखिबदा नोमनोमोगी मिगी मसिंग यापसिलकपा लमना पिक्सिलकपा सिनबा लोरबा पोलम सिंग असिना अमोट अकाई वैरक कांदा मसिगी लंगथोकफम लेरेक्तबदगी तुरेलदा अमदी तुरेल खोंगदा पैबदगी हेंडोक्तुना तुरेलगी इसेल फावबदा हाइथरकलिबा मयाम असि मतौ करमना लोइसिनबा यागनी हाइबगी वाखल अदु अखोय पुन्ना खनमिनरगा तुरेलदा हाइथगदबा अमोट अकाइसिंग असि अखोयना अफबा कनादा अफबा कानबा हिरमदा अमुक हन्ना सिनबा यानबा मपुंग फाना कलेक्शन तौरगा मफम चाना थमलगा segregation तौरगा वेस्ट खुदिंगमक वेल्थ ओंथोकनबा पांडमदा लेप्तना होनजबनी मणिपुर गवर्नमेंट सु
थोलकलिबा मखल खुदिंगमकी अमोट अकाई मयाम असि हेल्थ हजार्ड ओरक्तनबा पोल्यूशन थोलक्तनबा निंगथिना वेस्ट मैनेजमेंट की ओइबा मपुंग फाबा पॉलिसी सेंबिदुना थबक तौबा उजद्री करिगुंबा लेंगा असिना थमोइ सेंगना मौसागी खल नाकपी निंगलबा चिंग पाट तुरेल कन्बिनिंगलबदी मखल खुदिंगी पोल्यूशन हंथा निंगलबदी पीपीपी मॉडल दा थबक पैकेट पियु मसिना माइ पाकपा ngамgani haibasi iconic network ki thajabani manipura makhal amatagi waste sing haibadi solid waste liquid waste amadi e-waste ki oiba management asi mapung phaba thabak tawdri darka leba machine sing leite masina waste management ki thabak asi mapung phana pakhetpa ngamdabagi maram amasu oiri loinana mari leinaba department singnasu miamda awareness sensitization capacity building program pakhetpa watpana mai pakna waste management ki thabak asi tawungam dana lakli manipur lengakna waste management asi mapung phana pakhetpa ngamnaba mahusai khal ngakpa ngamnaba sing pat turel sing kanba ngamnaba atopa lebak singda ppp model da mai pakna waste management ki thabak tawba ngamba adugumna manipur su ppp model da pakhat pinaba lenga ki puning sing sinjari haina phongdoki Sanasya, antara bamadi cingpa turin kaya bangsi lagi besi karena loinana Manipur yang na orang publik pada ni hena medicinal plant ini lagi biodiversity dia coba apa mau ini na masih sungak sih lah karena bagi tempat itu pollution control tahun ba amadi environment karena bagi thubuk thorum sing turin karena ba pat sing karena bagi thubuk thorum sing saya ini na kau yang na strictly tahun ini hena akan bamiang jangan ini hai bawa pun thamdari थाइना इपाई पुगी हाकटकी चारोन सुरोन लेप्तना पांगथोक्तना लाकपा फाइलेनगी मंगानी पानबा फाइलेन पंचमीगी थौरमगा मरी लेनना थासिगी तरा मरीदा पांगथोकदोरिबा पंचमी नुमितका मरी लेनना केक्रू याइरी क्लब याइरी पोक केवाई सीवाई ngasindura ngasi gwarok dongpok tarang saraba laifamgi akoibada lamtu sengdokre hairiba laigi numit asida mahusagumna laigi thorom pangthoksagani miyamna laigi thawal फंगबीरनबा क्लब की माइकेदगी पाउजल पिजरी नुमित असिदा लाइक खुबमगी अकोइबदा मेय काब चिंजाक सिनबिदनबा हाइजरी करिगुंबा अफपट थोरकपा खुदिंगमक मसा मसाना टेक्साक पुजगदबनी हाइरी ngasi ayuk district administration jiribam sinduna kuntraga mangairek suba national road safety month The Mari Lainana district level painting slogan writing competition for students of high school, higher secondary and college students ki oiba competition ama RK Sanatomi Devi Vidyalaya Jiribam da pangthok khrei ngasi pangthok khiba painting competition da RK Sanatomi Devi Vidyalaya Jiribam gi A Premananda Singh Jiribam Higher Secondary School gi Ishita De amade Jiribam Higher Secondary School gi Sinam Mani Thoiba Singna first, second, abadi third prize pangki aduga slogan ki competition dana RK Sanatomi Devi Vidyalaya Jiribam ki mahiroi ohum bhavishya maitham wairokpam leibak leima chanu amadi TH Priyabati Devi na first, second, amadi third prize pangki makok matang tarbasingla Deputy Commissioner Jiribam Krishna Kumar na prize sing khusinaki tungda disina Kuthama Suwan National Road Safety Month 2024 ga mari lainana lambigi niyom sing ngakna satuna khudong thiba ngak thoknaba amadi niyom sing khangnaba wakhum kya su phongdoki ngasigi thoronggi manung sanna Sagol Sem Indrajit Singh MCS Assistant Deputy Commissioner Jiribam in charge na road safety gi matangda punna wasak lominaki Sahitya Academy New Delhi Manipur Sahitya Samiti Thawal Amadi Kabi Laitanthem Ram Singh Memorial Trust Ahumna Sinduna Birth Centenary of Kabi Laitanthem Ram Singh Haiba Hiramda Nomungweba Seminar Program Ama Pangthokre Thawal Wangma Tabda Leiba YVU Bhavanda Ngasi Pangthokhiba Throm Aduda Kabi Laitanthem Ram Singh Memorial Trust ki President Dr. Khomdon Singh Manipur Sahitya Samiti Thawal ki President Retired Wing Commander A.D. Singh, Laikhidraba Kabi Ram Singh ki Masanupi Laitanthem Mohini Devi Sahitya Academy Kolkata Regional Office ki Regional Secretary Dr. Devendra Kumar Devesh Amadi Manipuri Language Advisory Board New Delhi ki Convener Professor Rajan Prijambana Matang Singh Athoiba Mitunglen Thoromapu Amadi Akhanaba Mitunglen Singwaina Sarugyaki Tangkak Ani Thona Pangthokhiba Seminar adugi
अहानबा टांगकता मणिपुरी लैंग्वेज एडवाइजरी बोर्ड न्यू दिल्ली की फॉर्मर कन्वेनर प्रोफेसर हुइरेम बिहारी सिंह मॉडरेटर अदुगा डॉक्टर सरचंद्र लोंगजाम्बा डॉक्टर सनसम नवदीप सिंह अमदी इबोसना यामबेमना कवि लैतानथेम राम सिंह की मरमदा वांगांखी अनिसुब टांगकी थरमदा रिटायर्ड डिप्यूटी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स येंखोम इंदिरा देवीना मॉडरेटर अदुगा डॉक्टर आनंद लोंगजम सेनगोई सनसम अमदी युमनाम उत्तमबला देवीना कवि लैतानथेम राम की मरमदा वांगांखी लमलाई केंद्र विलेज वॉलंटरी फोर्स न सिंदना पांगथोखिबा अयुकी इसा नाथोकसनब साजिल ngasi सेल अमा फारकपगा मरी लेनना असंब थरोम अमा पांगथोखरै मसी पांगथोखिबा असंब थरोम अदुदा लमलाई केंद्र विलेज वॉलंटरी फोर्स की कमांडर इन चीफ ए इमो एडवाइजर एम देवेंद्र इमा की मेरा की कन्वेनर टी एस सुजाता अमसोंग मणिपुर फिल्म की सकनायबा मियोय कयाना सरुक याकी ngasi gi asam bathrom aduda manipur film gi saknarba actor gokulna phongdokibada hojik sangsiliba irang asida manipur da leiriba mipum khudingmak hakthengna natraga nakoinana mateng pangliba ngaktani kanana kari tawkhrbage haibagi wakhalon thadokpiu haina mahna phongdokki Matado piu nang kari tauradana nang kari yaukrage haibani simbagi wakhalon se koi leitawa koi punna toina saru gamine ne karai no kari nomda mateng angam angam pangnari ni sel gi mateng oibe ai physically oibe ai mentally oibe ai punamak amaga koi loina mateng pangna bangak tane adra akhoina khangada buse yengna buse kaidonungda sonthare na hanthare na khaloi dabani akhoina akoi gi yengna babu sonthare na khallagadi akoi gi madu chauba asoiba moigadoine akoi matam leba kibekta akoi section firekta lepatai Sit Saninga Humanga Leva Pakistan National Assembly Mikhal Gibot Masing Thiba Loibada Party Amatana Parliamentary Majority Fangungam Kidre Imran Khan na Sabutpa Mirep Singna Sit Marpudraga Humdoi Nawaz Sharif ki Party na Humudraga Manga Aduga Pakistan People's Party na Yankai Humdoi Pangke Masina Pakistan da Rajniti ki Sarang na Makata na Laikigadori Hairi Partition gi matamda India dagi sanglakhiba Urdu ngangba Miois Singi Karachi da based over Mutta Hida Kami Movement Pakistan sit Taragaret Punky Mirep Amasiki Badagi sit Amagidi Bot Yetoki Pakistan President Arif Alvina Haikibada February Nipan Pangto Kiba Mikal Sina Kiba EBM Namaram Oiduna Lebak Aduda Crisis Lapam Tokte Hanai government Lusing Kiba PTI na Handaki Mikal da government na EBM Sinabagi Matang da Wapam Kaya Pono Kiba Lakrabani Anuba election management system adu fail oiki haikibani lebak asigi lawmi lup kayana February 3 Delhi tamna lakadaba khongsat ki yengduna tikri border manakta security yakanba section throng lakhot kre achoba container sing cemented amasung iron barricade sing amadi water cannon sing Delhi gi singu border da thamle hairi samyukta kisan morcha amadi kisan mazdur morcha na pun sinduna Delhi salo khongsat lauthoki bani loop chani henmana February 3 khongsat asida saruk yagadori makhona taliba dabi singi manungda crops ki damakta minimum support price soidanaba legalization gi sanaba yauri MSP gi legal guarantee Piba Amadi Swaminathan Commission Thabak Tawan Thokpani Commission aduna recommend tawriba singdi lawmi amasung silang lawmi singi pension sing farm debt sing kokpiba police charge lathokpa amasung Lakhimpur Kheri da thokiba hingsa na son khraba lawmi singda justice phangan mani February 3 gi khongchat asigi yengduna area aduda leiriba miyoi singi punsi amadi lanthungi ngak senabagi criminal procedure code 1973 की section 144 की मखादा टिकरी border दा precautionary order थोकपा मथौ ताई हाइरी लौसिंग अदु दिल्ली की border दा मखोई की दाबी फंगद्री फावबा फमदुर लेगेदौरी हाइरी सानबगी पाउदा नेशनल मास्टर एथलेटिक एसोसिएशन सेंदना हौकिबा फेब्रुआरी 9 दगी सथरकपा Manga suba National Master Athletics ngasi losin khrei ngasi aroiba numita medal kaya su lawki medal sing adudi IT plus group ki nupi gi Hamad Thoda Kunjarani Devi na gold masana sigi 85 plus group ki
नुपागी ओइना के इभोल सिंह गोल फंकी सही हुमु मंगा प्लस 65 प्लस तना एन सुबुदिनी देवी अमसुंग 55 प्लस ग्रुप तना मेना अहिबमना गोल अमम फंकी मसाना सिगी सही 65 प्लस ग्रुप की नुपागी दा ओ निमाइना सिल्वर फंकी नुपीगी 60 प्लस ग्रुप ता टी लेना देवी ना ब्रोंज नुपागी 30 प्लस ता KSS प्रेम सांसु ब्रोंज फंकी 100 मीटर रेस ता 70 प्लस की ओइना लेटपू कोमना गोल 75 प्लस की ग्रुप की वाई बला देवीना मसाना सिद सिल्वर फंकी लोइना 40 प्लस ग्रुप तना एल धनवीर सु ब्रोंज फंकी मसाना सिगी नुपी की 60 प्लस की ग्रुप ता वाई सोबिताना ब्रोंज फंकी 65 प्लस की ग्रुप ता हेमर थ्रोदा एम रुबिना ब्रोंज मेडल फंकी मणिपुर के एथलेट सिंगी मनुंगदा एन सोबिताना तोंगान तोंगान मसाना मंगादा सरुक याबगा लोइना गोल्ड मेडल मरी अमदी ब्रोंज मेडल अमा फंगदुना मणिपुर की सानोई सिंगी मनुंगदा मेडल ख्वाइदगी यामना लौब ngamba सानोई ओइख्रे भागना 40 प्लस ग्रुप ता 5000 मीटर वॉक 1500 मीटर रेस 800 मीटर रेस 4x400 रैली रेस ता गोल्ड मेडल सिंग अदुगा 4x100 मीटर रेस ता ब्रोंज अमगा फंगदुना मेडल ख्वाइदगी यामना लौब ngamba सानोई ओइखिबनी 65 प्लस ग्रुप की नुपी की 100 मीटर रेस ता TS सांतीना ब्रोंज अमसो फंकी हौजिक अरोइबदा मरोइ पाउ हम पिजरी सुनु सेरुदा मटिक साना सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स यावना स्टेट फोर्स सिंगना यामना सेक्शन मरोल हम ठोकना ngak सेंडुना लेरी लांजेंदन अरापम सिंग लेबा पुनमकना करीगुंबा मिपाइब तौबिगनो हाइना MLA के रंजितना अपील तौरकली ओरल केयर फॉर बेटर हेल्थ हाइब हिरमदा कुनगुमदोइ सुबा मणिपुर स्टेट डेंटल कॉन्फ्रेंस अमसुंग कुथाबदरक सुबा एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग पांगथोखरे बर्थ सेंटिनरी ऑफ कवि लैतानथेम राम सिंह हाइब हिरमदा सेमिनार पांगथोखरे लोइनना मंगा सुबा नेशनल मास्टर एथलेट्स गसी लोइसिनख्रे गसी गोइनदे इमेज पाउडम सनुक सब मतांग से लोइजरे म्यामबु हमको खुलुमजरी